Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC yagaragaje ko amazi mu mujyi wa Kigali ari menshi cyane, ndetse yongera gutangaza ko amazi mu mujyi wa Kigali atazigera abura. WASAC yongera kuvuga yuko iri kwagura imiyoboro y'amazi kugira ngo abanyarwanda bose aho bari hose babone amazi, ndetse yongera itangaza yuko buriya abantu batarishyura amazi bakwishyura amazi vuba na bwangu. Yongera kwibutsa n'abandi nabo bagiye kohereza amazi bitewe n'uko bishyuye cyangwa bitewe n'uko bishyuye ibitembo bizaca munsi y'ubutaka. Aba bantu bari guhabwa amazi barasabwa gukurikiza ibi bikurikira. Ndaza kubibabwira rero mu kiganiro cyose. Reka none tunyarukire ku itangazo rya REG. REG yatangaje ko hari abantu bacanye umuriro binyuranyije n'amategeko, kandi aba bantu bakaba bataragaragara. Bivuze ngo umuntu wese ushobora kubona umuntu uri gucana umuriro w'ubuntu, cash power ijimije nta mibare irimo cyangwa itari kwaka, ukabona umuntu acanye, ihutire kubimenyesha abandi kugira ngo cyangwa kubimenyesha ubuyobozi bwa REG kugira ngo baje barebe impamvu abantu bari gucana kandi cash power ijimije. Kandi ibi ngibi bishobora no kuba byateza impanuka, ugasanga inzu yawe irahiye kubera ko uri gucana umuriro binyuranyije n'amategeko. Kubera ko impamvu ushobora gucana umuriro binyuranyije n'amategeko no kubera ko isinga muba mwazifashe mukazicomora mukazicomeka ahatabugenewe kugira ngo konteri cash power kugira ngo cash power itabara. Kandi ibi ngibi bishobora no guhombya uko nguko babyita ubusambo cyangwa kunyereza amafaranga, bitewe yuko aya mafaranga y'umuriro iyaje ajya mu kigega cya leta, rimwe na rimwe agafasha abaturage abatishoboye ndetse n'abandi batandukanye. Rero iyo ufashe umuriro ukawucanira ubuntu, urumva yuko ubwo ni ubusambo. Kandi yongera kwibutsa abantu baza kwesitara umuriro bakajya muri cash power, ibi ngibi rwose yabirwanyije. Ini ncamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ukize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kureba amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Turagaruka ku ngingo eshatu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ni ukubera iki WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu gihugu cy'u Rwanda, kirimo kiragura imiyoboro y'amazi? Nanone hari ikindi kibazo. Ese WASAC ni ukubera iki yongeye kwisegura ku bantu babuze amazi mu kwa karindwi ku itariki 15? Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu kirerekera ku itangazo rya REG. Ese kubera iki REG iri gutangaza yuko hari abantu bacana umuriro w'ubuntu bafashe isinga bakazicomekeranya bakazicishaho zitakagombye guca, ugasanga cash power irazimye, noneho bagacana umuriro w'ubuntu? Ese ubundi koko ibi bintu bibaho? Ikibazo cya kane ari nacyo cya nyuma turi buze kuvugaho. Ese koko hari abatekinisiye baza bagakora bino bintu, bagafata umuriro bakohereza umuntu akawucanira ubuntu? Ese ibi ngibi bishobora gutuma inzu yashya cyangwa bigatuma byangiza n'ibindi bintu biri aho mu nzu, bitewe n'uko wanyuranye insinga ugasanga inkongi y'umuriro iravutse? Reka nze mbahereze urugero. Nk'uko mubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, muri kubona inkongi y'umuriro nyinshi cyane. Inkongi y'umuriro rero ndaza nayo kuza kuyigarukaho, ariko reka twongere duhere ku itangazo ryihutirwa ribareba kandi rirabareba cyane cyane. Nutaryumva ugacikanwa, ibyo birakureba. Kandi nk'umunyarwanda wese uzi ko ufite amazi mu rugo, usanzwe ukoresha amazi, rwose ibi birakureba cyane cyane, kubera yuko buriya nimbabwira amazi ni ubuzima. Murabizi ko amazi yigize kubura, buri muntu wese ukumva arimo aravuga, undi aravuga ngo amazi ngo ibiki, ngo amaze icyumweru ataraza. Kandi koko amazi yamaze hafi icyumweru kirenga, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, ndetse yagiye kumara hafi ukwezi amazi ataraza. Twari turi mu kwezi kwa karindwi, ku itariki zisanga 14 kuzamura, amazi byo yari yabuze nk'uko bisanzwe. Rero ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC cyatangaje ko amazi ntago azigera yongera kubura habe na rimwe hano mu mujyi wa Kigali, kubera ko imiyoboro y'amazi irimo iragurwa, n'ubu ngubu nabwo irimo iragurwa. Buri muturage wese azahabwa amazi neza cyane kuri kagenzi kako. Cyo ni ikibazo cya mbere dushubije. Ikibazo cya kabiri, abantu ngo bakunze gukoresha amazi batishyura
bakaza kubakuraho amakonteri nabo bajye bihangana bishyure kugira ngo batazajya babura amazi ugasanga baje muri ba bandi bari guteza rwatserera ngo amazi ngo amaze ukwezi ngo ataraza. Icyo ni icya gatatu. Reka tunyarukire ku kibazo cya rege yavuze ko hari abantu bari gucana umuriro binyuranyijwe n'amategeko ubwo bacana umuriro kashi power zitarimo zirabara. Nk'abanyarwanda ibi ngibi bibaho cyane kagenzi kako, hari abatekinisiye baza bagacurikanga insinga ugasanga uri gucana umuriro w'ubuntu, kandi ibi ngibi bishobora kugushyira muri risk. Koko ibi ngibi ntuzajya ubibona umuturage muturanye arimo acana umuriro w'ubuntu, ihutire kubibwira ubuyobozi bwa rege kugira ngo barebe icyo babikoraho hakiri kare kugira ngo iyo nzu itaza gushya niba muturanye ugasanga inzu yawe irahiye. Kandi nanoneho abantu bose baza kwesitara umuriro batarabyigiye cyangwa atari abakozi ba rege bakajya muri konteri muri kashi power, ibi ngibi ntago byemeye cyane, iyo ufashwe urahanwa. Amakuru rero nabateguriye naya ngaya, mugire igitondo cyiza, mugire igicamunsi cyiza. Njye mwari mu mubana nitwa Kidasamura, urwego rugoto bakora rugakonkoma. Wowe nimba utarakora subscribe, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Imana ibari